Hello guys, good evening. Good evening. Kadagiti Ilocano nga pada kang sitsidad ti sabong iti karabasa. Sino mayat makipin na digo ti sabong ti karabasa. Ag sidaa. Si kayon ay tinaimas ti sidana. At dapat buong ko. Ding-ding at datay. Kadyaw ti sida ti gastoy. Padawatan kayo Entud ni Ellen ni Tarot ka. Karuba mo na ni Juan. Nagimas ay. Ada sabong yaw. Diba gayo, ano kaya tayo may kaikan. Thank you Ellen. Dati sabong ko. Sabong ni Aya. Naimas di sila. Na kami nga Ilocano kakabsat kastoy. Itinaimas na si Dani. No da kastoy mo nagragsakan dito Hong Kong. Awang kami nagsitsida di kastoy dito. Awang nagmulmulang. Dito ikat nagaputa rooftop kakabsat mula dadita nakapasulaan. So, iparayag kumuta kada kayo tatataak lang si daman ti kastoyan. Idi pareya. Agangay lahat na simple kagayon na. Sige. Halaga ro da. Nagluto ako, nilutok da ito yan. Isang plato man na pinggan may ball na da ito yung sida karabasa. In YouTube ko lang dato, vlog ko lang kabsa ta kahit ko lang paregan nagitipadak ng Ilocano dito yung kong awang gamin kastida. Okay, thank you for watching guys. Rag-rag sa akin lang ti panpanunod. Nagbagay. Sige, thank you manan. Bye. Paki-subscribe laktan tulong yung kanya ko.